Mi svi imamo jako veliku zavisnost od nečega što se zove skrolovanje, što je postalo na istom nivou kao droga, kao alkohol, kao cigarete, kao sve što je loše. Kako to radi? Stavite kavez i stavite pacova i stavite mu dugme. Svaki put kad mu pritisne dugme, izađe mu slatka tabletica. Namestite mu takav sistem da na svaki 5 put mu izađe tabletica, a 4 puta da mu bude prazno. On će navikti i samo će da lupa dugme dok mu ne bude taj izvor njegove sreće izašao. Tako i našem mozgu radi. Gledamo šortove, stvara nam se dopamin kada vidimo dobar video, to je zapravo hormon sreće. Znači na svaki 5 šortova budu 4 smeće, jedan će biti dobar i onda to nam je izvor sreće. I isto radimo kao pacov što stiče dugme, tako i mi radimo ovaj pokret prsta. I to je postala zavisnost. Tolika zavisnost da ljudi idu na ulici, idu na semafor, skoro ovaj telefon pa ih auto udari. Toliki je problem, ta zavisnost postala. Ljudi su postali manje skoncentrisani, ne mogu da se fokusiraju na zadatak niti 2 sekunde, samo scrolluju, pažnja im je pala sa pola sata, sad im je pala pažnja na 15 sekundi, ako i 15 sekundi nekada puno. To je problem, to je jako veliki problem i isti princip kao i kazino. Dođete u kazino, odete na aparat za voćkice, uvijek izgubite novac, ali 100 puta lupite taster i 45 puta ste dobili, 55 puta ste izgubili i za tih 5 puta što je kladionica dobila više, ona je više dobila par od vas i vi ste samo izgubili svoje vreme i novac. Tako da ovdje ne gubite na telefonu, ne gubite nikakav novac, ali gubite svoje korisno vrijeme koje biste vi mogli da iskoristite da recimo za sve sate koje ste proveli u toku posljednjih godinu dana, to je možda nekih 100 sati na ovih godinu dana, to je dovoljno bilo da ste pročitali 5 dobrih knjiga, od svakog po 20 sati. 5 dobrih knjiga, jer ste ovdje naučili šta je skip the toilet, i ništa niste naučili. Naučili ste kako se pravi Dubai, niste ni to naučili, niste za Dubai, niste ništa naučili, ništa, samo ste izgubili vrijeme, neku kratku zabavu, samo ste izgubili vrijeme, to je poenta. Aplikacije preko interneta to vole jer ste im vi novac i oni vas koriste. Oni vas koriste tu da vas samo hipnotišu, da vam oči budu samo upreti u taj telefon i takav je način, dakle, ko je kriv, vi ste odgovorni, tako da vi ste odgovorni jer se morate kontrolisati od toga. To je veliki problem postalo. Jer neki ljudi stvarno gube po 3 sata, evo ovo su neke statistike koje su istinite i koje stvarno nisu normalne. Statistika kaže da mladi u Srbiji izgube 3 do 5 sati svakoga dana gledajući YouTube shortove ili TikTok shortove ili Instagram. To je mesečno 4 dana. 4 dana što je 50 dana godišnje vremenski nesvesno provedeno i naravno kod odraslih na ništa, na drogu zvanu shortovi. Što je neverovatno. Neverovatno. Posljedice toga su manja pažnja, stvarno manja koncentracija, nervoza kad nemaš, isto kao kada nisi pušio cigaru mjesec dana, isto. Ne znam šta da kažem, kako pobediti, a lek ne postoji. Lek jedino može biti samo kontrola svoga mozga. Da kontrolišemo taj nagon koji nas tera na šortove. Jer cilj toga bi bio da pobedimo potraćeno vreme. Ako pobediš zavisnost od šortovanja, scrollanja, ti ćeš pobediti zavisnost od potraćenog vremena. To je bio ovaj kratak video. Mislim da će ovaj video biti dosta popularan, iako neće niti thumbnail biti nešto, ali će se mnogo ljudi poisvetiti i imati isti problem. I sutra ću da pokažem u ovom opisu video kako provesti 24 sata bez mobilnog telefona. To je to. Kako ga budem snimio, samo ću ga staviti u deskripciju i to je to. Ja se pozdravljam, vidimo se i veliki pozdrav. Ćao!